kalasan amin dimil ka to taniyo pagpatumtum waktu ini insyaallah subhanahu wa taala khairan nurain daingkan Syekh Abu Hafs Syahid wal yatafaddal siyadatuhu mashkur. Jazakallah khair. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu ala ni'matil islami wal iman. Wa lakal hamdu an ja'altana min ummati khairil anam. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan yanju bihal insanu min adabillahi yawmal qiyamati man haqqaqaha fid dunya. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi ballagha ar-risalati wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi hatta atahu al-yaqin. Thumma amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapuas ding haamin kya pamudji sin kita niyo. Iban sin kya pananglit patuhan na to Rabbul Alamin. Damikyan amin kya panukbal sin kita niyo hasalawat iban salam. Papanghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga palanggungan ha agama Islam, alhamdulillah, itukbasin kita niyo impagsarang syukur pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin yari na isab kita niyo makapagbay mata, haganta amuin kumawa pangadjian dengan mga aturan atawakan piamandu simpanghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asupayain mga kakahinang sin kita niyo amuin ikakawa na to pahala pa Allahu subhanahu wa ta'ala. At sababyat to mga umat Islam, mga palanggungan ha agama Islam, masimasi pa kita niyo ha amin tafik, hapasalan sin pagbaid, haaturan sin pagbaid, hasababan hikakawa na to pahala. Iban di kita niyo makalanggal haamin mga sababan hikakawa na to pardusahan sababan pianglangan sin agama na to agama Islam. So alhamdulillah kulang maglabi na kawa na to na inato nakatagna na kita niyo haaturan sin pagbaid kulang maglabi hikalima na. Insyaallah sugpatan sin kita niyo hadum ini in aturan sin pagbaid. In hikaunum yambagi lil musta'din alla yadukkal bab bi'unfin. Patutlong niya hatao amuin mamaid. Hadi niya katukun in lawang sin tao haamuin makusog pagkatok. Lima fi dhalika min su'il adab. Sababang mo siya pukpukon haamoy makusog pagpukpuk, biasa ka ula-ula in ikaw mababain pag pangaddatan mo. Nariwayat din kan Anas radhiyallahu anhu, qal, inna abwaban Nabi sallallahu alaihi wasallam kanat tuqra'u bil adafir. Benin pag-addat sin mga sila sahabat papanghu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inlawang-long niya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin katukon siya iban sin mga gulamay sin lima. Bimaana amin bukon siya pakusugon. Yan ni Hafidh Ibn Hajar rahimahullah inyari tanda law niya sin amin mubalaga hapag addat nila para Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumawa qala al-Maimuni
In mapatutlong niya, hapagkatok habab si halawang sintaw, amuin gantaan long niya kadungugan sintaw amuin, piya mairan mo ito. Amuin bukon kagi sa pakusugun tuod, iwan bukon isab siya mahina, amuin sarang-sarang kadungugan siya agantaan sintaw, amuin piya mairan mo ito. Ataw kan amuin pagpahatihan mo kanila ito. Sa wan waktu yung bay sintaw, malayo in gate niya ding habay. Aon tao isab, mismo in lawang ito, amon ito in gate nila kagi. Sabi ito, nasabuti Al-Maymuni, inna Aba Abdullah dakka alaihi imra'atan dakkan fihi ba'dul unfi, wa kharaja wa huwa yaqul, dha dakku syurti. Amuk waktu, ya Abdullah, ya Aba Abdullah, katok sin babae biyan imbay niya. Amin biya pagkatok makusog kagi biyan yung pagkatok, sambil gimua siya biyan, iban na misaralaw niya, in katukan mo inilaw niya, biya katukan law niya sin mga pulis. Ataw katukan biyan law niya sin mga syurta. Sabi ato, mga umat Islam, in aturan hasyara bang kita magkatok habay sin tao, amuin gantaan kadungugan nila, habukon makusog tuod, iban bukon siya amuin mahina isab. Hikapito ding mga aturan sin pagbaid, ida qala sahibul bait lil musta'din irji falyarji. Apabila laung na inbisara, sin tagmilik habay piya mairan mo, uy na mo na kaw, na subay ka umuwi. Subay ka umuwi. Likaulihi ta'ala, wa in qila lakum urji'u farji'u huwa azka lakum. Yani Qatada rahimahullah hatafsir sin aya ini, qala ba'dul muhajirin laqad talabtu umri kulluhu hadhil ayah. Ambuk ling mga muhajirin, iangot-angot kulong niya amuin, jumatu ka kulong ni in ayat ini haba sin umulku, hapangumulan ko. Amuin, mamisita kulong niya, pahambuk, tay manghod ko, sarta yan niya lang niya, uy, ikaw, iban sarta amuy ako haway roon biyan, sakit atay dahon ko hapagwi kwento. Di mana mabaya siya kumawa pahala haamuin, matatbik niya in ayat ini. Apabila kau mamisita pahambuk, ba isintay manghod mo, ataw kanisiw na biyan amuin, bisitahon mo, salta na maid kau kanila, iban sin pagyan nila, uy ina mo na kamu, minuy ikaw haway roon biyan amuin sakit atay diara mo. Sumagawa, amuin minuy ikaw biyan haamuin ganta sin, pag-agad mo haaturan sin syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amo ito in hikapito, apabila in yan sin tagda po sin bay, uy ina mo na kamo, patut kaniyo subay kamumuy. Sabab, inyat to hakit to sin tagda po sin bay. Siya in tagbaya, palanjalon nila kamo, atau akan patuyon niya kamo, atau akan pabalikon niya kamo. So in kita amuin mamaid ito, atau akan magsakap, magmaksud, uno-uno biyan amuin bay taon kato, subayin pangatayan tabian amuin maluwag, hapagtay maabian, apabila amuin piatuy kayo kul alhamdulillah, damikyan mangsaw pamayan niya, pagbalik man kamo, tay maaray sab kul alhamdulillah, magsyukur day sab ka pa Allah Ta'ala, sa babahay ng meto, wayroong malawa kayo mo pahala. Ikakawa mo ito sibo, pahala din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Ikawalo, din ha mga amuin aturan, sin pagbaid, la yadkhulul musta'dinu ad-dar illam yakun biha ahad. Di mapatutlong niya haamuin ta umamaid, sumod siya habay sin pamairan niya ito apabila wayroon taon niya. So, yung mga yari, mga katawtay manghuran ha agama Islam, subay na to,
subay nato daran tumtumon, minsan wayroon makakita ka to in Allah subhanahu wa ta'ala nakahati iban makaingat, iban makakita hal nato katantan, subay nato daran tumtumon in Allah subhanahu wa ta'ala makahati hal nato. Sabi ato ding mga pamando niya, piangdakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo hindi kita makanjari sumud habay sin tao, apabila wayroon taon niya imbayaon. Apabila wayroon taon niya. Sabab yan ni Ibnu Katsir rahimahullah, impagsud mo lang ni habay sin tao hawayroon tao, hambok yaw ning mga amuin, nang liulakad kaw hakapatot niya. Nang liulakad kaw hakapatot niya. Wadhalika lima fihi min at-tasarrufi fi mulkil ghayr bighairi idnihi fa in syaa adina wa in syaa lam ya'dan. Sabab di ta kaingatan intagda po sin bayat tubang din doon. Uno yato. Tukutan niya kaw biyan. Amin daakon niya kaw lumanjal ataw kan amin pabalikon niya kaw. Ang sabi atong bangsa pa mawairen din doon. Intag milik habay di makanjari hahambok tao magmabuga pa Allah Ta'ala amuin mangliulakad biyan sumud habay wayron tao niya. Damikyan hikasiyam mga palanggungan ha agama Islam ding mga aturan sin pagbaid anna man du'iya aw ursila ilayhi rasul fa innahu la yahtaj ila al-isti'dhan. Bangsa pa may ikaw na taabit kaw ataw kanaon piara kay mo bilang kumawa kay mo habihat tuhal di nakawet to magkailangan subay mamaid bangsa pa mabiyan aw mga ren doon pag tipon-tipunan sabab in pagpara haamuin tao yat to bilang kumawa kay mo ataw kanaon pagtawag kay mo amo neto biyan in bilang isti'dhan amo neto in idin yan tabian sin tagdapo sin bahay amuin mamisita ko matukan nila. Hadith din kan Abi Hurairah kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala Rasulur rajul ila rajuli idnuhu. In pagparalong niya hatao hausog harap matu pausog amunetuin idin niya. Amo na yatuin idin niya. Damikian, nariwa hadis day sabing ka Nabi Hurairah, bisara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idza du'iya ahadukum ila ta'amin, faja'a ma'ar rasuli, fa inna dhalika lahu idin. Apabila kamulong niya amin na taabit, hapag tipon-tipunan, at tawa ka na pagkaon-kaunan, serta yan kau nagaagad iban sin amuin tao piara kay mo kuma kay mo amo net tulong niya in idin sin tagdapo sin nagpajamu eto. Wastasna ba'du ahlul ilm. Sumagawa onlong niya biyan giwa sin mga sila ahlul ilm para kala ini. Apabila kau nahuli ding haamuin pagtaabit eto kay mo atawakan biyan way kau nagagad iban sin amuin tao piarayat to kay mo na mapatut dabian subay ko biyan amuin mamaid amuin pagdatong mo ha mga tao kiratungan mo rin mula amo na intagdapo sin nagpajam. Ikahang po ding ha mga amuin aturan sin pagbaid al-isti'dhan inda iradatil qiyami wal insirafi minal majlis. Mapatut long niya amuin subay kaw, mamaid, bangsaw pa magsakap kaw amuin tumindog na rin ha pagtipingkod-lingkuran, ataw kan magsakap kaw amuin mig, ding ha amuin pag, miting-mitingan nyo biyan iban si mga katote manghuran mo. Inyari ding ha mga aturan, pangadatan, yamando simpangho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bang beriin diak kita, dihilan kita aturan ha aming pagdatong ta pagtipon-tipunan at tawakan paglilingkod-lingkuran, damikian aunday sa aturan niya,
bang berin, bang saupa, maamoy mabaya kita amuin mutas din kanila atau akan magsakap mig din ha amuin pagtipon-tipunan nila yun. Diak kita mamaid ha pagsudta, damikyan diak disab kita mamaid ha amuin pagwata. Hadis din kan Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, idza zara ahadukum akhahu fajalasa indahu fala yaqumanna hatta yasta'dhinahu. Yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila kamulong niya mamisita pahambok ling mga taymanghod niyo, fajalasa indahu saltayaon na kau nakipaglingkod kanila, na di kau makanjari amuin mig atau kan tumindog sehingga di kau makapamaid kanila. So amo ini dengan mga tanda biyan in kajukup karayaw sin agama ta ini. Labi luba biyan, amoy mga paglilingkod-lingkod ha pagtuntut ilmo. Aon biyan mga nag-iilka sin muhadara mo in tiyo-tiyo ra kamo. Amuin labi marayaw biyan ding ang mga aturan pag-addat sa upama biyan mabaya ka umigdig ha paglingkuran yaon, magsayang ka sin lima mo biyan, tanda yato in ikaw mamaid ka gumawa ding ha aming paglingkuran niyo yan. So yato ding ha mga supaya wayron sumud biyan amuin kuto-kuto ha pangatayan sin doon na kaben sin tao amuin nagbibisara atau kaning ha amuin mga tao iwan mo naglilingkod din doon. Wa fil hadis tambihun ala adabir rafi'in wa huwa anna az-zair la yanbaghi ay yaquma illa ba'da ay yasta'din al-mazur. Yari ding mga aturan pangaddatan sa rayaw-rayaw iban amuin pamando simpanguna tu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mapatut amuin binon mo in paglingkod-lingkuran niyo ha sehingga di ka muna makapamaid ha mga tao-ta iban mo rin doon. In hikahamputag isa ding mga aturan sin pagbaid al-istizan alal wal ukh wa man fi hukmihima. Amin subay kita mamaid bang kita sumud pabilik sin inata, sumud pabilik sin tay manghud ta babae, subay kita mamaid. Amin katokunta muna biyanin gawang sinbilik nila. Hadi pa kita biyan amin kumita abang unin halaw. Damikyan sumud kita pabay. Amin kay ngatan ta intaw bay ta biyan inata tay manghud ta biyan. Anakun ta. Amin mga mahram ta. Amoy mga kasumbang ta, apabilain sila ini mga nagbubudyang-budyang na ataw kanyan tabian, bukon na bata-bata, na patut hikaw hambok tay manghud usog, ataw kaw hikaw hambok ama, subay kaw biyan mamaid kanila bang kaw sumod. Subay kaw mamaid. Wadhalika likay la yaqal basar ala aura. Supaya lang niya ikaw hambok anak di biyan lang niya amuin mata mo jumatu pa aurat sin mga maas mo atau kan ina mo atau kan tay manghod mo. Damikyan ikaw ama subay resab kaw mamaid biyan bang kaw sumud pabilik sin mga anak mo labi bulubain sila nagbubudyang-budyang na. Labi aula bang yan tabi ang mga taga pamilya na. So amo ito, in pangdaakan sin syara, hambuk Muslim, mismo in inata iban sintay manghudta, subay ra kita biyan mamaid kanila, apabila biyan amin mabaya kita sumudun ha mga bilik nila atau akan habay nila. An Alqamata qal, ja'a rajulun ila Abdullah, qal, aasta'din ala ummi, faqal, ala kulli ahyaniha tuhibbu an taraha. Dingkan Alqamah di matunglong nin hambuk usog pakan Abdullah salta na nga subo.
Uno long niya, mamait pa ba ako long niya, haay na ako long niya? So, pamasumod ako matu kanila. Insambong kaniya hi Abdullah, bukon long niya hakatan, waktu long niya, katan hal, kabayaan sin ina mo kakitaan niya to katan. Demikian, dengkan Muslim ibn Nadir, yasubulong niya hi Hudhaifah, asta'din ala ummi, unulong niya, mamaid ako, hain na ako. Pakal, illam tasta'din alaiha, ra'aita ma takraha. Bangkaw long niya, di mamaid long niya kaniya, apabila sumod ko pa mga bilik nila, sangat long niya kakitaan mo yung mga di long niya mabaya kakitaan mo kaniya. Tanto long niya, on waktu kakitaan mo, in mga parakala, di kabayan sinina mo hipakita kay mo. Wa an Ata qal sa'altu Ibnu Abbas faqultu asta'din ala ukhti, dengkan Ata yasubu ko long niya Ibnu Abbas, uno long niya, mamaid ako long ni hatay manghud ko babae, pabila ako mabaya sumud pa mga lombilik nila. Faqala na'am, yan Ibnu Abbas, hoon. Minsan long niya amuin, tay manghud ko yaon na long ni hambok bay ko. Bima na hambok bay na kami, yaon na kami nagsumadya halombay. Muna sadya magdugaying bilik. Sarta aon waktu ako palong ni mga nagnanapaka kanila. At tawakan ako yung nagagasto kanila, doon sila nakabutang kako. Asta din alayhima, uno mamaid ako long nila kanila. Kala naam. Yan Ibnu Abbas, hoon. Atuhibbu antarahuma aryatain. Ono long niya, mabaya ka long niya, amuin kakitaan mo long niya, mga tay manghud mo yaon. Amuin, yaon sila biyan nakakahubad, ataw kanhasabo sila biyan mga, way nakatakpan sin mga parakala, amuin mga, anggaw ta sin baran nila, di patot hipakita minsan hatay manghud nila. Uno kabayaan mo ito kakitaan ng bihat to. So, bimana, amo ito, istifhamul inkari. Amo tinikampo tag-isa dengan mga aturan sin pagbaid. Demikian ini kampo tag-dua, istihbabu tambihu zawjati inda dukhul. Kabayaan sin syara, amuin, pahatihun biyan sin bana, inasawa niya bang siya magdaratong ng mga panawan, magdaratong biyan yan tabian sumud pabay, atau kanyan tabian sumud palambili. Hasupaya, amuin wayron dito mga parakala, amuin di mo mabaya kakitaan, madayaw mo na sinasawa mo. Amuin yan nila mga mag-surprise yan, bukod sa naaturan sin syara. Amin surprise mo biyan yung mga asawa mo magdatong ka si mga tunga andum at tawakan mga oras, way kaw nagpahati. In kabayaan sin syara, mismo asawa mo apabila kaw magdaratong kanila, labiluba amoy mga iadlawan at tawakan si manahan, bulanan, labiluba tahunan na biyan, kaway na kaway doon kanila in labi marayaw, subay mo sila pahatihon. Subay mo sila pahatihon. An Zainab imraat ibn Mas'ud radhiyallahu anha qalat kana Abdullah idza jaa min hajatin tanahnaha wa bazzaka karahatan ayahjuma minna ala amrin yakrahuhu. Ayan hi Ibnu Mas'ud, ayan hi Zainab asawahi Ibnu Mas'ud. Apabila lang niya Ibnu Mas'ud, dumatong siya, ading mga hajat niya, atau kading mga panawan, magpa-relax na muna hagwa, magpahatiin siya yaon na siya dumatong. Supaya di lang niya kakitaan niya, kamo yung mga parakal, amo hindi patut, subay hipakita kanya. So, sa baba-baba na biyan amuin, bang ka magdaratong biyan ng mga masjid, atau ka magdaratong ng mga panawan,
hangkan na piaon in pagsalam. Sabab doon ha pagsalam mo yato, kaingatan na sinasawa mo ikaw in dumatong. Amo natin sa baba pagbait mo hamang hambok bay mo. In ikaw dumatong kau kanila, amo in pagdatong mo ben habay sumalam kau. So in pagsalam mo yato, bilang mga bait na yato kanila, kihatihan nila na in ikaw dumatong na kau. Bukon yan tabihan amo in sumud na sadya biyan biya kuting lumakso, ding hauno-hauno biyan, sabab in yaon, in kita inin kabayan ta in katan biyan para kalata, hikakawa ta biyan pahala pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Damikian, hikahampo tagto ding mga aturan sin pagbayid, at tawafuna mimma malakat aymanukum, wal atfalul ladina lam yablugul hulm, yasta'dinuna fi thalathati awqat. Amoy mga sila magsud guwa yatto, halombay niyo, biya mga yan tabian, amoy mga iban niyo rin dun habay, at kan naghihinang dun habay, at kan amoy mga anak niyo ito yan taway pa sila simudha akil balik, amin guwa sud sila biyan palombay, palombilik, subay ta sila biyan amuin, biatun, at tawakan hinduan, auntu ginis, auntu waktu biyan, hinduan ta sila biyan ha mga waktu ini, di sila makanjari sumud sehingga di sila makapamaid. So into waktu ini, amo hindi sila makanjari sumud sehingga di sila makapamaid, amo na yung panagnan kabla salatul fajar. Amuin haunahan di pa makapagsambahayang sin fajar. Haunahan di pa makapagsambahayang sin subuh, subay tabian amuin hinduan, in mga tao hambok baita, ataw kanawin mga anak detuay panaakil balig, hadi sila sumud pa mga laumbilik sehingga di sila makapamaid. Amo itim panagnan kabla salatul fajar. Sabab, amoy mga tamungon niya to, pagtug, aun waktu ito, tub-tub sadya doon halom simbilik, diya to makanjari dahon gumawa. Sabi ito, hangkan na subay, hinduan yung mga kaanakan, aming mga sibi-sibi, aming mga makahati na sila, ang mga umol biyan, mga 5 tahun biyan pataas, aunahan di pa magakilbalig, subay ta na sila biaton ha mga bihat tuhal, di sila dakon sumud, sehingga di sila magpahati. Doon na kabiyan kumatok sinbay, bilik, ataw kanyan tabiyan tumawag. Inhikarwa amunain waktu kailula. Hawla sin mga Arab, aun kasi waktu nila pagtawagon kailula. Amin lang niya waktu pagtugha o tusuga. And si mga kaibanan, tunga oras before sin zuhur, ataw kanyan tabian after yan ta sin zuhur. So, depende neto hatao, hawno biyan, amin, pagtug nila waktu ito. Kulang labi rin di ka to, wayron dato kagi magtugha mga bini oras ini. Ini ka to, amin patot subay pagbairan, sin mga amin sila ini tawapon, amin labas pasok, subay sila biatun hinduan, di sila pasurun ha mga waktu yun sehingga di makapamaid, amunain ba'da salatul isya. Kapuas sin pagsambahayang sin isya. Mana, amin mga waktu, kaingatan na biyan waktu sin pagtutug na, di na makanjari yung mga bata-bata, at tawakan amin mga naghihinang doon halawang simbay mo, sumod sila pa mga halawang bilik, sehingga di sila makapamaid. Sehingga di sila makapamaid. Wa ma adaha fala junaha alayhima. Puas deng hatu waktu yaun, wayron yan amin sa pa mga amin sila, tawapon pagtawagon amin sud guwa. Palombay, palombilik, naglalano sin bilik, yung mga kaanakan yan ta sibi-sibi, sumud gumawa pa mga lombilik, dugaing hawak to yaon, wayron sa ayat to kanila.
hatu waktu sadyaon subay ta sila, amuin hinduan, biatun bian ha mga parakalayon subay siya pabairun. Sambil insyaallah subhanahu wa ta'ala, bangyaon sila matarbiya rin doon, mahinang nila yung pangaddatan, amin paglaggo nila biyan, di sila sumud sehingga di sila makapamaid ha mga waktu yaon. So apabila, aun mga yan Ibnu Katsir, rahimahullah, apabila lang niyaon kakitaan si mga kaanakan, sibi-sibi iyaon, at tawa ka na mo mga sila, naghihinang din doon halam simbay. Mga parakala, di patut hipakita kanila dugaing hawak to yaon, na in sila yaon, puas taksir sila. Di sila makanjari amuin, sababan biyan lubakan sin ama, sin ina, at tawakan uno bang uno na biyan yung mga bata-bata yaon, sab si mga kakitaan nila. Sabab ang karneto, hinangan kita ni sin Allah Ta'ala syara, aturan, wangsaw pa mao mga hinang, di tababaya, hipakita pa mga sila, amuin, doon halaw simbay ta, iban si mga kaanakan ta sibi-sibi, na subay ta hinangon ha mga waktu, amuin piya hindo sin Allah Ta'ala, ito iban sin Rasul niya kato tanyo. Sabi ito, na di jumato yung mga parakala, amuin di sarang, hipakita kanila. So, alhamdulillah, balay na tamat sin kita niyo in aturan, sin pagbaid, sa baban, hikakawa na to pahala, iban sin amin mga, amin subay halian niya to, hapaghali na to kaniya, sa baban day sa hikakawa na to pahala. So, inshallah subhanahu wa ta'ala, biyawon, aturan isablong niya sin pagbak, adabul liqa, aturan sin pagbak, unuin aturan sin pagbak, amuin yanta bago na ini, natalos na in aturan sin pagbaid. Biyaon sumud kita niyo ha aturan sin pagbak, kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yadhabul ghil, wa tahadu tahabbu wa tadhabu syahna. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ay yatafarraqa. Aturan sin pagbak, yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, tasafahu. Amin pagsalam kamulong niya. Amin pag-abot 5 kamo biyan na pagsalam. Tasafahu. Amin Enday banguno hataw sug banghayakan amin mag-second. Ha? Mag-abot 5 biyan pagsalam kamo amin mag-abot 5. Tasafahu. Ikaigyon long niya sin amin pagjangki niyo. Iban sin paghadiyahi-hadiyahi kamo. Pagdihil-dihili kamo. Sababan lang niyo ni kaig sin mga pag-astol-astol niyo, iban sin mga pagjangki-jangki niyo, iban sin mga pag-inggit-inggit niyo. Bang maon do na antara niyo amuin pagdihil-dihili, paghadiyahi-hadiyahi. Saltayan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hapasalan sin pagbak, ma min muslimaini. Wayron lang na ding hadua muslim. Amoy magbak sila. Salta nag-abot 5 sila nagsalam. Malingkan lang na yampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yampun sila sin Allah ta'ala. Haunahan di pa sila makapagbutas. Haunahan di pa sila makapagbutas. Masya Allah. Di mana amin pagsalam sin kita ni pagyanta assalamualaikum, iban sin pag abot sin 5 biyan, sababan pala ini amuin hika, dawhat ta sin kaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sababan, hika dawhat sin kita niyo, hakaampunan ding Allah subhanahu wa ta'ala. So, magaan yung mga hinang ini mga kataote manghura na agama Islam. Bukon kita sarang suway magbayad,
maggasto biyan para kita ampunon sin Allah Ta'ala. Ang mga bayani sabab, ipagbahak mo intay manghud mo. Amuin salamon mo siya, salta amuin abutan mo siya sin lima mo. Bita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yampun sila sin Allah Ta'ala haunahan, di pa sila makapagbutas. Taib. So in pag, baki ni aun si aturan. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, ingatun na to yung mga aturan nito, supaya amuin di siya mahinang pardusahan in gantahin ang pahala. Kasi in mga aturan ini, apabila iagad mo in aturan, doon mo biyan makawain pahala. Na apabila siulang mo in aturan yaon, na tanto niya pardusahan ni sabi makawa mo. Muna aturan sin pagbak, amunin istihbabul musafaha. Kabayaan lang niya sin syara amuin, mag-abot 5 kamo biyan. Manghabahasayakan mag-second. Mag-second pa ini. Kad sabaka iradul asar annaha tudhabul ghil. Nasabot tayatto insab baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin pag abot sin 5 yato sa baban hikaig sin mga pagjangki. Iban sa baban long niya amuin hikadaw hatta sin kaampunan dengan Allah Ta'ala. Wal musafahatu raggaba fiha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Impag second, pag-abot 5 biyan, encourage kita simpang nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sarta amuin paghihinang na iban sin mga sahabat niya radhiyallahu anhum. Qala Qatada, qultu li Anas, akanatil musafaha fi ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Yani Qatada, kan Anas radhiyallahu anhu, in pag-abot 5 lang niya, di majatu ba nilang niya waktu sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yan sin Anas radhiyallahu anhu, hoon. Insambong niya hoon. Wa fi qissati taubatullahi ala Ka'ab. Demikian namin kisah hapag taubat biyan pa Allah Ta'ala hi Ka'ab. Dakhaltul masjidah fa idza bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqama ilayya Talha bin Abdullah yuharwala hatta safahani wa hanna'ani. Amin kisah Ka'ab, waktu sila biyan amin, yampun na sin Allah Ta'ala. Amin bakasin pagmukhalafa nila. Simud ako lang niya pa masjid. Sarta dakhaltul masjidah. Faida bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, salta in Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqama ilayya. Amin timindog siya kako. Salta italhalong niya, amin biya di magandagan biyan nag-us-uslong niya meto kako. Iban siya alam niya ako iban sin, amin biya i-welcome niya ako iban sin nagkugkuyag sila biyan amin pagbalik ko. Salta iban sin pag-ampun sin Allah Ta'ala kanya biyan. Demikian hadis si Anas radhiyallahu anhu, waktu long niya dimatungin ahlul Yaman, kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad aqbala ahlul Yaman wa hum araqqa quluban minkum. Nagdaratong long ni sabon na long niya magdaratong long ni mga tao Yaman. Amin mga sila long niya maluluot in pangatayan nila din kanyo. Wa hum awwalu man jaa bil musafaha. Sarta siya sila in mga panagnan amin timagna amin pag-abot sin 5 iniha pagsalam. Yan Barra ibn Azib radhiyallahu anhu, min tamamit tahiyyati an tusafaha akhak. Deng ha mga law niya kasampurnaan sin pagsalam, amin pag-welcome, amin salamon mo, abutan mo 5 biyan, in tao, intay manghud mo. Wal musafahatu sunnatun indat talaqi, in pagsalam, amin pag-abot 5, sunnat inilong ni hawak to ka magbak. Wa huwa tawkidus lissalam, iban amoy ni manumpol na isin paglapal mo ito hasalam. So insyaallah subhanahu wa ta'ala, biya miabot na in waktu na to,
Insyaallah subhanahu wa ta'ala balikan nato rakuman in maudu nato ini hapasalan sin adabul liqa biiznillah ang mga waktu nato susungon kawasasin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murahan bang main aun kita ni maput pangadjian dengan mga nasabot sin kita ni ito. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bang mayan ini amuin itungon sin mga malaikat sin Allah ta'ala amuin dengan mga pahala nato amuin paglilingkod-lingkod sin kita niyo iban sin pagharap-harap nato biyaon hawakto ini akar na yan tabian manuntut ilmu sin Allah ta'ala. Iban bang main kita niyo itong sin Allah ta'ala dengan mga amuin tiutumbasan niya ha mga ipon niya nanuntut ilmu kanya. Demikian mga kamu doon kapupuan iban haunuman kamu biyabay-bayan amuin timatagad ha waktu ini tukbal ko kanyo magbalik in lapasin kasanyangan nato hadun niya iban sin akhirat. Ala wahiya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.